Pozdrav Raja, dobrodošli u još jednu epizodu mog tutoriala. Danas ću pokazati kako da skinete i instalirate Photoshop CS6. Znači skinite ovaj folder setup plus key, onda uđite u njega, idete ovo i install this. Šta je ovo, dva puta nešto ušao. Install this. Kopirat ćemo mi svaki slučaj in English, next, accept, tu, dobro, create external, dobro, license key, samo tu uradite i to je to. Evo ga instalirano, evo ga instalira se. Sad čuvat ćemo taj folder, evo dobro, ovo ćemo, dobar logo što napravi. Dobar. Koliko snima već, još minuti pa super, koliko ovdje. Tu, ajde ba, dok sad kad se instalira zvaću vas, znači mislim pokrenut ću ponovno video, sad ću ići. Evo nas, došli smo, evo instaliralo se, sad ću provjeriti da radi, da vidimo da radi, hajde molim te da mi radi. Ma ja pa kada kažem moja radi, evo ga, pokreće se, hajde ba, hajde, nemamo da frka, evo ga, znači radi. Eto nas u ovoj epizodi, uzvat sljedećim epizodama i pozdrav!